Ngibingelele, igama lami nguMthembu Mabizitha. Engicabanga ukuthi kubalandeli bethu sibathembisa ukuthi sizobanikeza imiphumela e-right njengoba nje nange-weekend sadlala kahle, yonke into yaba-right. Ngicabanga ukuthi sizobanikeza imiphumela e-right. Lapho ngingabhala ngokuthi le genge esangangathi mayizimisele kuphela inganaki ezinye zezinto ngoba uma umdlali uzosebenzisa izinto eziseceleni zikhange zikulimaze ekuthenini ungaqhubeki nekusasa lakho. Engicabanga ukuthi kufanele sidlale ngokuzimisela siye phambili. Ngicabanga ukuthi mina nabafowethu siyamthembisa ucoach ukuthi sizoyinikela ngathi sonke ukuze sikwazi ukuthi simgaye ama-result a-right azojabulisa ihlole zethu kanye nawo. Engicabanga ukuthi ukuzimisela kanye nabafowethu abebadala kunathi ebekuyibona abebeqhumeza ukuthi abafowethu abantu njengathi nabo bangabantu nathi sibawu-11, so yini ebingasihlula. Engicabanga ukuthi iyona nto isenza ukuthi sibe strong nathi njengabafana abancane siqhubeke siphushe.